Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum. Hürmetli көрермендер, Алла Тағала бүгінгі күнімізге сәттілік берсін, берекесі мен хайырымен берсін. Баршамыздың осы күндері тілеген дұға тілектерімізді, жасаған ізгі амалдарымызды бір Алла өзінің разылығымен қабыл етсін. Алла Тағала барша мұсылманның, барша қазақ елінің тілеген дұға тілектерін, жасаған ізгі амалдарын өзінің разылығымен қабыл етсін. Біздің дайым қосымшамыздың ары қарай жалғастырамыз. Бұл дайым қосымшасында барлығыңыз қолдан келгенше садақаңыз саласыз. Және бұл дайым қосымшасының ең де бірінші мақсаты бұл қасиетті Құран-ы Кәрімді басынан соңына дейін оқып, толық Құран хатым жасау. Және сол Құран хатымды қанша пайғамбарымызға бағыштадық, одан кейін аталарымызға, Жәнібекке, Керейге деген секілді, Әйтеке би деген секілді бабаларымызға да бағыштаған болатынбыз. Міне осы жасалып жатқан үрдістің келесі бір кезегі Фатима анамыз, баршаңыз білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қызы және Әли радиаллаху анхудың сүйікті жары Фатима анамызға бағыш ететін боламыз. Алла Тағала баршамыздың құлшылық ғибадаттарымызды қабыл қылсын. Егер сізде өмірден өткен бабаларыңыздың, ата-аналарыңыздың, тума-туыстарыңыздың атынан Құран бағыштағыңыз келсе, міндетті түрде хатын сөзін жазып кетіңіздер. Сіздерге міндетті түрде жауап берілетін болады. Алла қаласа, хатым Құранымыздың келесі бір кезегі Фатима анамызға бағыш етеміз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا هذه الدعاء لختم القرآن. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ونسيت وعلمنا منه وجاهلت وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله حجة رب العالمين. اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح الدنيا التي فيها معاشي وأصلح الآخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زينة لي في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم واجعله خير العمر آخره خير العمل خواتمه خير الأيام يوم ألقام فيه. اللهم إننا أسألك عيشة هنية وميتة وسوية ومرضا خير مخزن ولا فادح. اللهم إننا أسألك خير المسألة خير الدعاء خير النجاة خير العلم خير العمل خير الثواب خير الحياة خير الممات وثبتنا وثقل المواني وحق إيمان ورفع الدرجات وتقبل الصلاة واغفر لخطيئتنا وأسألك غلامين من الجنة. اللهم إننا أسألك موجبة راحتك وعزيم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي وعين عذاب الآخر. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بها وبيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تغلبنا بها جنتك من اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتع بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحياتنا واجعله وارثين منا واجعله ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأخياره وسلم تسليما كثيرا. الله تعالى осы толықтай Құран хатымның сауабын Фатима анамыздың рухына бағыш етеміз. Алла Тағала осы Құранның нұрымен қабірін нұрландырып, Алла Тағала қабірін жәннатта бақтан еткейсін. Артында қалған барша ұрпақтарына берекелі, хайырлы ғұмыр бергейсін. Толықтай хатымның сауабын Фатима анамызға бағыш етеміз. Аллаху акбар. Міне осылай толықтай Құранның хатымын Фатима анамызға бағыш еттік. Алла Тағала барша мұсылмандардың дұға тілектерін қабыл қылсын. Сізде өмірден өткен ата-бабаңызға, тума-туыстарыңызға осылай Құран бағыштап, Алланың мейірім, рахым тілегіңіз келсе, хатым сөзін жазып кетіңіз. Сізгенің тізімдегі кезегіңіз келген кезде міндетті түрде Құран оқылып, Алладан мейірім, рахым тілейтін боламыз. Алла баршамызға береке, хайыр берсін.